Салом алейкум, мардуми ютуб. Имрӯз прямой эфир савол-ҷавоб барои Инстаграм. Шумоам гӯш кунед савол-ҷавобҳоро. Бахшиш. Привет, привет, привет. Валейкум салам. Все хорошо, у вас как? Ассалому апаҷон, бисёр суханои хуб мезанем. Аминадо. Раҳмат, раҳмат. Созам, хубам. Не, ман уролог не. Валейкум салом, валейкум салом. Аввалин прямой эфирмон вай дар соли 2026 дар Новый год. Чем на стриме занимаешься? Это разве стрим? Просто прямой эфир, вопрос-ответ. Это страница психолога. Тоҷикистон омадед, хони ман меҳмонӣ биёед. Иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. Я в Казани живу. Валейкум салом, валейкум салом. Мардим Инстаграм чё-то имрӯз эфир барои шумоя? Чё-то активтун. Свет надорен чӣ? Дар Тоҷикистон свет нест? Да. Я занимаюсь борьбой, молодец. Яздемиров Магомед Салах. Молодец. Света, телефон дарем, сойлан муборак бошад. Раҳмат. Ба шумоам муборак бошад. Хай биёед шурӯъ мекунем. Ма саволое ки дар вай салам из Чечни. Этот. Валейкум салам. Вай саволое ки дар вай монда будем дар ютуб мегум, дар Инстаграм. Ман онҳоро скриншот карда гирифтам. ҳоли вай мекунем. ҳозир вай ба ҳамон саволо ҷавоб мегум. Баъд агар ки худо хоҳад вақтам кишид, бо саволои инҷаю бо ютубу бо вай мекунам. Вода барои касали остеопатия. Вақтам шуд, ҳатман вай мекунам. Баъд ин ҳозир ин дар ютуб ҳар хел одамо медароянд, ҳар гапҳои нито навистан мегиранд, аҳамият натиҳанд. Одамони нормални ҳама ҷода ҳастанд. аз он ҷумла дар ваям. Касеро хай бинам вай мекунам. Вай. Валейкум салом. Салом яхши миссис Лар. Валейкум салом. Я по-узбекски не понимаю. Хоб. Хай шурӯъ мекунем. Мардум бақия вай мекунанд. Дар вай тамошо мекунам. Баъд худо хоҳад сахранид мекунам. Дар вай ба тамошо мекунам. Ман Мадина из Таҷикистона. Валейкум салом, валейкум салом. Шукри худо. Шумо хуб инсозем? Валейкум салом. Касеро ки намебинам салом алейк шаб. Валейкум салом. Ти таҷикӣ медунам. Я таҷичка. И ютуб чӣ хеле ҳаста ки ҳама дурумад мегирам ба ғайраи подписчикои худат. Ким киё дурумад. хуб саволо. Апаҷон чӣ кор кунам ки шавҳарам ҳурматамро ба ҷо оварад? Ин саволое ки дар вай монда будум куса вай
و حال سوالاتون ننویسین. برای که حال می نویسین بالا میره و میگن اپا جان سوال مرا جواب نداد. ولی پراستا گوش کنین. اینجا خیلی یک 30 تا سوال خیلی میبینم پفتورنی نباشه جواب میتیم تیز بعد سوالاتون رو بعد جواب میتیم بو وقت اگر که مونه. اپا جان چیکار کنم که شوهرم حرمتم رو به جا آورد. نگاه کنین که خیلی مثلا به یک و یکی گوی که انا را خیلی کن شوهر حرمت به جا میبره خیلی قطعی نمیشه. برای که مثال خیلی اویله هم خیلی هسته که وقتی که اویله سوخته میشه وقتی که 2 نفر اویله دار میشوند از دو بگیم سیستمی گوناگون هر کدام بگیم در اویلوی تولش دگیان که کلانش دگیان که هر کدام سو رسم و ویای خودش داره یا سری پریویچکوی خودشون داره. ده مثلا یک اویلوی هستن که مردا خیلی حرمت احترام میکنن زنوره. یک اویلوی هستن که زنه که مثلا همچو یک خصم نمیدونن. یعنی این چیزا همش از پدر مادر بگیم در سر هم کودک میشینه. اگر شوهر شما در همخی اویلوی کلان شده باشه که هم خیلی وای باشه مثلا در زن به حرمتی و این چیز برای و یا یک حالت مقرری باشه و در اول بگیم از عروسی شما هم اجازه داده باشین که مسخرتون کنه و به حرمتیتون کنه و مثلا یگان خیلی عکس العمل نشون دادگی نیستین برخورد کردگی نیستین هم خیلی وای عادت میکنه. بعد مثلا میگذره 10 سال 15 سال با شما کمتر کلون میشین و نمیفورتون مونده شدین از اینه با میگن که چه خیلی اینا کن درست کن. برای همین چیزی که مثلا وقت گذشتگی که این چیز نادرست عادت شدگی در اویله شما از این به بچه شما باید که وقت گذارین صحبت کنین فهمونین که خیلی که تو با من وای میکنی من دیگه معقول نیست کودکو کلون شدین من نمیدونم. یا که اگر حوزی اویله جوان باشین حوزی هم سری وقت از می اول سرازو مونین که مقصد من نمیخوام که تو دیگه قطعا خیلی مناسبت کنی مثلا قطعا خیلی مناسبت کردگی نیستم پدری من مثلا کی من دادری من وابشه مردا گرد اطرافی من صحبت و خیلی نیست که مقصد یگو و یکی همو از وای کنیم یگون کفسوف کنیم که مرد رو حرمت سر کنه خیلی نمیشه و کار کردن در کار. اینجا سوالای 18 پلوس هسته چه خیلیش کنیم نه خیلی بیو ات گفتی بپو حالی ما جواب میتم همچون متخصص با گپای مرا چپا میکنن با میگن نه خیلی گفتی تو خیلی گفتی. بیاید من سوالای 18 پلوس تونا در اکوشکا همین روز جواب میتم بعد ایفی خود خواهد. از کجا فهمم که شوهرم مرا دوست میدارد؟ یعنی نگاه کنید که وای مردا وقتی که دوست میدارن عمل میکنن. ما مثلا زنها دوست بداریم ما میتونیم احساساتمون رو گفته‌هامون میگیم که دوست داری میکنیم و ایساریش که محبت راحت میتونیم کرده. ولی برای مردا چون این چیزا که کمه و یا عمل میکنن. خب تیمبول اگر که اویلا باشه مثال وقتی که اگر وای همسر خیر که اگر وقتی نه دلتون افتاده باشه بخیر شویر میشه و هر چی میگن تون دلتون بیوان زنتون کنن نه اگر که اوجش ما اویلا باشه در اویلا زبانی اساسی بگیم که مرد این عمل برای اویلاش یعنی که چقدر مسئولیت شما را داره چقدر مثلا نگاهبین میکنه ابیسپیچت میکنه چقدر پشتیبان شما وقتی که به شما از طرف اویله و یگم نادولتی میشه یا که از طرف لبوی نفر دیگر یعنی که با همین عمل نشون میده که شما براش عزیزین شما را دوست میداره. برای همین مرد وقتی که همین به زبان بگه که دوست میدارم که یگم عمل نکنه این همش افسانه این چیزا رو باور نکنه. یگانه چیزی که وای است این عمله تیمبول در اویله وقتی که اویله باشین این همین اولین نمیگم یگانه ولی اولین و مهمترین زبان محبت این عمله. برای که روز دراز بشینه و برای شما شعر سرود بخونه لیکن اونجا کودکاتون گشنه باشه یا که خطون یا لباس پوشیده نداشته باشید یا که نمیدونم قرض سرتون چون چه قشیدگی باشه این چیز شما در نفع در کار نیست. اوی زنه زحمت شما در وبشه در کار نیست. برای همین وای عمل دختر عزیز عمل ننویسین سوالاتون ولی بالا میره و میگم انا جواب ندادی اپا. خب سلام سوال قطعی آدمی که تعهد نداشته باشد میشه زندگی کرده یعنی که با آدمی که مسئولیت نمیگیرد با آدمی که مسئولیت نمیگیرد زندگی کرده میشه لیکن چه زندگی است شما زندگی راحت نمیبینین. این خیلی آدمایی که مثال وای نمیگیرن در مسئولیت نمیگیرن نسبتی وایشون همین چیزی که پیشتر گفتیم مثلا نسبتی زن
нисбати фарзандошон умурое ки худшон мекунанд масъулият намегиранд, роҳат метавонанд хиёнат кунанд, ҳар коре кунанд, раванд масалан ягон ҷо гум шаванд, солош қатъина занг зананд, фарзандш хелиҳо зиёданд ку мисол ҳамин муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд и тамом мисол скансами баъд на занг мезананд, дар як сол як бор 1000 сум роӣ мекунанд, намекунанд, мисол хеле вообще масъулият намегиранд. Яъне ки ба любой хел одам мешавад зиндагӣ карда, ба психопатам, ба нарсисам, ба ҳама чӣ, ба ҳама намуд, ба ҳатто ҳамин девонаам меша. Лекин чӣ хел зиндагии качествои зиндагии иҷа муҳимаям нест. Барои ҳамин вай одами бемасъулият қатъи осон нест, қин ай. Ва всё. Вай буд мода. Угрозаи беспилотникҳо буд, отменичит. Вай барои ҳамин азоб мекашед, ба одами бемасъулият азоб мекашед. иҷа баъзе саволҳоро яхел навиштаиста намефаҳмам. хуб чӣ кор бояд кунам ки интереси шавҳарам дар баробари ман хезад? шумо чӣ кор кардед то имрӯз? хуб мисол шумо оила доред, муносибатҳои шумо дар кадом сатҳанд? Шумо вай одамои ютубам ҳоле нанависен саволотонро, барое ки ҳоли саволотон боло мерава, баъд намебинам. барои ҳамин лучшози гӯш кунед, вай кунам, баъд хулоха ҷавоб метиҳам саволотона. вай чӣ кор кунам ки интереси шавҳарам зиёд шавад? Яъне чӣ кор карден то ин вақта? агар шумо масалан оила бошен, ҳоли муносибатҳои шумо чӣ хеле? Фақат ҳамчу ду мисол волидайне, падар модар, ё ки мисол хеле ҳамчу як ду одаме ки якдигара дӯст медоранд, якдигара эҳтиром мекунанд, фаромӯш кардагӣ нестанд дар бораи якдигар, фақат дар бораи бигем ки чиҳои рӯзгор гап намезананд, барои худшонам вақт мегузоранд. вақте ки ман хеле видеоро мегузорам ки мақсад вақт гузорен, на фақат гапи шумо бояд ки ордуи хеле, равғани хеле боша, ба мегӯянд ки бахай ки пурсем ай марда камсоя, не охи марда камсоя, не аквай албатта ки мепурсен, не ки охи баъд фаромӯш накунед ки шумо ба ғайр ай падар модару ба ғайр ай шахсоне ки нисбати фарзандо масъулият доранд, бо шумо касое ҳастен ки мақсад якдигара дӯст медорен, дӯст дошта буден. барои ҳамин вай ина фаромӯш накунед. хуб ва интереси шавҳар замоне ба шумо мисол зиёд мешавад ки шумо худтон ба худтон интерес доред, ё ки мехоҳед ҳамин шавҳартон ба шумо нишон диҳад шумо чӣ қадар азизен, зебоен, худтон дар дуруни худтон барои худтон интерес не, шумо одами интерес не, шумо зани интерес не. масалан фарз мада шумо масалан метавонед интерес нишуда, да, яъне ғайбат намекунед, зани хеле ноидкунак нестен, позитивни аура дорен, бигем ки ҳамин ҳолати рӯҳи равонитон созай, худтонро фаромӯш кардагӣ нестен, худтонро дӯст медорен, дар худтон бовар доред. барои ҳамин чизеро ки якдигарро талаб мекунем, аввал ҳаминро бояд аз дарун мо худмон дошта бошем. мутаассифона мо худмон ба худмон ягон одами интерес нестем. мо худмон аз худмон бадмон меояд, дар оина худмон нигоҳ мекунем, зиқ мешем, ба мефурем ки не ҳамин шавҳари ман қатъи ки закс дорам, ман қатъи ки никоҳ кардагӣ и бояд ҳар рӯз маро бигӯяд ки чӣ хеле ман хушрӯм зебоам, ман намедонам ман ягонаам. не ки худтон хеле хушрӯ зебо абсолютно ҳис намекунед. барои ҳамин ҳама чи аввал аз мо сар мешавад. маълима чӣ корен? дар саҳифаи маълима дурен мебинед чӣ кораям. хуб саволои 18+. хеле интересно мехоҳам ҷавоб бутиҳам, не ки хай ки бо ягон кӯдако гӯш надошта бошанд. барои ҳамин мардум ютуб агар кадометон ки интересни боша ин саволо метавонед дар инстаграм подписат кунед, дар сторисҳои имрӯз ҷавоб метиҳам. саволои 18+. 18+ дар прямои эфиро ма ҷавоб наметиҳам. чаро вақти ҳамхобагӣ ҳис несту дард ҳаст? ҳамин рӯз как раз ман пост монда будам дар вай ҳамин рӯз ман пост монда будам дар вай дар инстаграм, дар ютубам рилс монда будам. пагаҳ дар ютуб бо видеои хеле пурра меброяд дар ҳамин темаи дард дар вақти ҳамхобагӣ бо шавҳар ё ки умуман намешавад аз ҳисоби дард. хуб барои ҳамин пости ҳамирӯзаро бихонед, яъне ки дард ҳаст, и чанд сабаб дорад. яке аз сабабҳош агар ки дар ҳамин вай
در همین بگم که ماتکای شما تروبکاتون یا که تخمداناتون یگان بیماری ها باشد. مثالی میوما بیومای وایش کلوندا پلیب یگان خیلی کیسته واسپالیتین یگان خیلی پروسس رفته استوده اگر که خیلی باشد البته که در وقت بگم که علاقه جنسی این درد میکند. خب اگر که فرض کردیم یگان کسلیوی نمیدونم کشیچنیکوتون رودهاتون یگان خیلی کسل داشته باشد. خب برای همین یا که پریموی کشکتون یگان خیلی گمارو یگان وای داشته باشد و یا میتونه تاثیر کنه. یعنی یکم پریچینش این مسئله این پرابلمای فیزیکی ده اگر که این جهت اوکی باشد یعنی شما اوزی کردید همه جاتون سوزای پرکتولوگ دید پریموی کشکتون ده گماروی نیست ترشینه نیست هیچ نیست همش اوکی پس مسئله چیست پسیخولوژیسکیه که را مثال نامش واگینیزم میگن. خب که همین مغز سر شما همون موشکاتون ده وای نودرست میتیه یعنی فرمانی نودرست میتیه به جایی که وقتی نزدیک شوی با شوهر رسلابیسه یعنی که ملایم شون و یعنی به لذت برسه نبرد و یا موشکات جمع میشن یعنی هم موشکای کوسی مایده مالی تاز میگن شما رسیقتی همون و یا جمع میشون همون موشکو و همه علاقه جنسی را یا که دردناک میکنن یا که غیر امکان یعنی که نمیشود تمام بسیار وقتا میشود که همین و یا عروسا بعد از تویشون هم خیلی نه همون شب یکم هم خیلی میشون و بعد خیلی میگن ای خیش در بخونش فلان کنیم بسمدون کنیم خیلی یا خیلی مثال میشه یا خیلی دیگه نمیشه هم خیلی سلوی زیاد هم خیلی رنج میکشن. خوب بعد مثال دارو با میکوان فکر میکنن که مثلا یگان دارو هست که از این حالت توبت میکنن که اگر که واگینیزم پسیخولوژیسکی پرابلم بود وای تنها کار با روانشناس سکسولوگ دیگر خیلی نختون غمتین نه یگان دارو کوین نه یگان خیلی گویم که مس هست نه یگان خیلی سویچی یگان چی نیست فقط وای پول بهوده و وقت بهوده صرف کردن برای همین اگر که وای باشد حس نباشد و درد باشد اول بینید فیزیکی و یا پریچینا را یک طرفه کنید که نباشد بعد با مشورت نونویس کنید که سراز گونده این واگینیزم خیلی نیست که درم یک کنسولتاسیون سراز شما رزولتات گیرین خیلی نیست شما وای اوسه با که گرفتگین چه گرفتگین ایره وقت میبره که ما ببینیم بکویم و بیاویم و برطرف کنیم. برای همین این مینیموم 5 کنسولتاسیون 6 کنسولتاسیون من نمیدونم تا هم زمانی که نتیجه میگیرین. برای همین یعنی که روانشناسا هم اون خیلی گوین که معجزه کار نیستن که یا صحبت کنن یا که چی گوین پرابلمای شما مثلا خیلی میشوده ماده می نویسن یک قدر روی ورق دراز میگه که نمیدونم 5 سال شد ما زندگی داریم یا که 6 سال شد 2 سال شد 3 سال شد ما زندگی داریم نمیشه هم خوب کده عموما نشیده و همین نزدیک میشم سولوای میشن نمیتونم در درد اجازه نمیتیم هگون چی خیلی مصلحت بده با میگه که خیلی مشورتی با میگه ای با پوله یعنی که شما میخواین که یه مسئله که چه باشه شما رو غم دادیسته من با یه اسمس حل کنم یا که با یه کنسولتاسیون خیلی نمیشه واقعی. برای همین رشوتتون بگیریم. ایشان سوال 18 پلوس رو جدا تو این به شوهرم میگویم که من تو دوستت میدارم لیکن او ازمینیت کرد این کاری من درسته؟ بله دوست داشتن شما و ازمینیت کردن وای این دو چیزی جداه هم یعنی که این به خاطر اون نیست که وای فهمید که شما دوست میدارین شوهرتون برای همین رفت مثلا خیانت کرد نه خیلی نیست. مثلا بسیار وقتا میگن اگر نپرسن که مرد دوست داره خیانت میکنه میگن که هو نه خیلی هم میشوه متاسفانه. خوب ما کلی هیچ کار سفید نمیکنم. خب یعنی مسئولیتی همیشه خیانت در گردن خیانتکاره یعنی در همون گردن مرد ولی مثلا فرض کردیم میشه که یگون زن یگون بیماری دارد نمیدونم در وقت حامله داری شاید نفرد یعنی هم مدت کلون مثال نزدیکی نیست به هر بهونه مثال خیلی میشد که یکی پریوی هم میگویم که در یک حالتی بگیم سیل ایموشنال نی یگون مثال وای میشه که هم خیلی فرض کردیم مرد میره و ازمینیت میکنه بخیر با پشیمون میشه و بو خوب بخیر بو کش میکنه دیگه تکرار نشه لیکن اگر اساس نمیبرد کده خا کوشش موقتی آدم بخیانتکار گفتی که با کار و زندگی میکنه یعنی یا قبول میکنین یا که دیگه راهتون میبینین. برای همین نه این وای نیست بگین دوست میدارم بشین صحبت کنین وقتی که خیانت میشه حتما صحبت کنین برای که خیانت این یک وای هست که مناسبت های شما بعد این خیلی
خوب میشد خیلی هم میشود ده با یک مطل روسی هم است و که короче هم укрепляет брак افتاده برای همین یعنی بسیار وقتا همین خیانت به سبب میشد که بعد наконец زن شوهر با هم دیگرشون میشنن صحبت میکنن میفهمن که کی چی را دوست میداره کی چی دوست میداره خوب بشینین صحبت کنین و نکنین اصلا میگه زندگیت معقول نباشد رفت فقط شوگاوند هستم это он так что бушака того что кое خمالي ولو داون شاكون جوفتم ما مشى وقتی که جنگ کنم قطع شوهرم دل آرام میشه و نمیخوام قطعش ساز گپ زنم کینه میگیرم ویدیو ده دلشش خوب وقتی که مثلا جنگ میکنه دلتون آرام میشه این شهادت اونایی که به هر غم و وای غم و غصه و همون نسبت شوهر عبیده میگن و بروسش قطعی هم خیلی چیزا قهر غضب هم خیلی چیزا زیاد جمع شدگی ولی چون صحبتی بگم سالم نیست بشینه صحبت کنن که این خیلی کرد این کارت مرا ناراحت کرد این خیلی مثلا چون صحبت نیست همین حساب در درون شما همون چیزا جمع میشه و شما هم این کار نکردید برای روانشناس بلایختون کار نکردید همون چیزای سودگی جون میره بعد همه خیلی وقت که جنگ میکنید و همون قصداتون میگیرید یعنی میگین کمتر دلتون خالی میشه و نصرینتون خوب میشه کمتر آرام میشه یعنی که همون جنگ با شوهر یک امکانیته که کمی همون درون شما چیزای جمع شده یعنی یک بوری وزنی همون رو کم میبرورین کمتر ثابت میشین برای وقتی هم خیلی هسته بسیار وقتا پرابلم اینا بگیرم بعضا کو پرابلم میکنن که لیش به جنگ کنیم که اقصد همون دردای دل هم خیلی را وای کنیم ببروریم ده برای همین لوچی برای روانشناس کار کنین با شوهر بشینه صحبت کنین که شتو به وقتی مثال یگون مسئله میشه در زندگی با جنگ خیلی وای نشوه انم خیلی جنگای زیاد انم خیلی حالتو سبب میشه در درونشون قهر غضب زیاد جمع میشه بعد یگون وقت میشه که وای یگون در سر قهر غضب شما یگون آخرت بیزه میکنین وای مثال طلاق میده بعد پشیمون میشین بعد پیش این ملوک اون ملوکی روایت دیو سه طلاق رو ما چه خکنیم بسیاری وقت تو پناه میکنن خیلی زندگی میکنن خیلی حالتون خیلی زیاده برای همین وای کنین لوچه صحبت کنین وقتی روانشناس کار کنین در زیرش کم در زن یک ماه حامله‌دار سبب در چیست اگر که خیلی کودک یکم باشد این باش سیوی میشد حساب سبب نوشینی حساب میشد که خیلی وای در وای ماتکه گویم که وای میشد خوب اوستوسته کشوف میوبد برای همین خیلی حالت میشد یا که اگه خیلی واسپالیت این پروسس اگر باشد این خیلی سوالو رو خواهر جان اینترنت نپرسید برای این مثلا گینکولوگ هست هر یک شهر ناحیه ده هر یک участка ده روین اگر که جام نباشه وای نگم جوی وای روین платный زیکنه بینه ولی من مثلا چی میتونم گفته یعنی که یک چند تا سبب ها داره چیست پسیخولوژیسکی میتونه باشد شما شاید یگون نمیدونم پلیب داشته باشین نمیدونم هر چی میتونه شده نمیخنه چی طور مرد رو به خود عاشق سازیم از دور خب این همین ویوی ارزوی زنکو مرد کار چی خیلی بخمون عاشق کنیم خب اما برامدم جواب نیست اگه خیلی نوشتی میگو چو کنم بشنم همجا گیره کنم که تو میبروی خیلی برامدی دو در جونی اگه اون جوی وای نیسته خواهر جانی دو در جونی اگه اون مزیق نمیشم باور که و دنیو با اخیرم نمیرسه دیگر هم میشنرم اینجا در برامدن این پروست بروی شرط نیست بنویسه مرا ویزویست مونین اومده یگون خیلی وای نیست از برامدن و نبرامدن شما گفتی که پیروسو میخواد ننیجار که سوال جواب ما گفتم از اول که ما این سوالا رو همش جواب میتیم بعد سوالای شما را صبر ندارین بروین هم خیلی نیست میفوراتون به اوچیرت جواب بتون پول قطی بیوین کنستاتسیه به و اگه به اوچیرت نیست اوچیرت هم جامع به هر خود خوب این است فکر ما وای کدین اکه
читар мардро ба худ ошиқ созем. Агар ихелӣ гирем, ин невозможнее. Хоб мардами ва ютуб ёфтем, бояд дигар я дигаршона ёфтем. Ҳама зур ваи зур да ҳами ютуба. Вай ҷамъ мешаванд ба байни дигари чақчақ мекунанд. Хуб вай яъне ихелӣ гирем, агар ҷавоби кӯтоҳ гирем, ин невозможнее ки як каса ба зур дар худат ошиқ кунӣ. яъне ихелӣ чизора мисол вай нест да, гӯем ки ҳамин чизо сабаб мешавад ки ба ҳамин мардами мо рӯ ба пеши фолбини ҷодугарам хеле мераванд, барое ки ва ёам хеле ваъдашон метиҳанд ки оли хеш мекунам, таш мекунам, гуфта мераванд ба пулои зиёд расход мекунанд. бисёр вақтҳо мисол натиҷа намешавад, бештари вақтҳо натиҷа намешавад, умуман натиҷа намешавад. хуб ва нигоҳ кунед ки ин хай ғайриимкон аст, чунки дили ӯ одам таҳти контроли шумо нест ки мисол бигирен ягон хитоб бутена ва ошиқи шумо шавад. единствени масалан мардо дар хеле анда масалан вақте ки суҳбат кунанд дар бари зане ки мисол чӣ хеле ки гуфтам ҳамеша мисол мегум ки худаш дӯст медора, ба қадри худаш мераса, худаш ба худаш интерес ниай, яъне ки ҳамун зан худаш ба худаш интерес ниай. хуб баъд бештари вақт занҳоеро мисол вай мекунанд ки хеле даст норасай, мақсад хеле ҳама кора и зан масалан якум бинависа, якум вай куна, худаш ҳамеша ҳама чиро мисол вай куна. бисёр вақт мешавад ки ҳатто духтаро ҳоли шавҳаршон ношида қарз метиҳанд, проблемаҳои вайёро ҳал мекунанд, мақсад падаркои қимат мекунанд, яъне хеле вайёам мекунанд. ами ҳисоб хеле бигем дар ҳамеша дар дастрасиам. ами ҳисоби хеле занҳо иқадар қадр карда намешавад. хуб ин абарот аз худ дур карданай, барое ки шумо нишон метиҳед ба тамоми ҳамин ҳаститону вайтон ки яъне ба ғайри аз ту дар зиндагии ма дига ягон хушҳолӣ дига нест. ин ҳами ту ҳастиву тамом. агар ту рафтӣ ма тамом, дига зиндагии ма хушҳоливу чи ягон чи ҳама чи аз байн мерава. барои ҳамин яъне хеле фикрҳои варшед метонед тараф монед, аввал болои худтон кор кунед, муносибати хуб кунед, гапи хуш, ҳамин чӣ хеле ки шуморо мефорад ки мисол дар бари як кас бошен ки ором бошен, дар бари як кас бошен ки мисол изтиробтон боло набоша, стрессови набоша, гапи хушрӯ бишнавед, ҳамун мардоро ҳамин чизоро мехоҳанд. тим боле ки ҳамин бештари мардои ҳозираи мо бечора дар бачаҳои ёш баъд аз мактаб масалан муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, монда мешаванд, пули қалинги қиматай бо бечорода. хуб шавҳарам ба ман муносибати хуб дорад, вале зеҳнам доимо мегӯяд ки ӯ рӯзе хай давом шуда ки зан ки навишт мефаҳмем чи хиёнат мекунад. давоми савол ба фикрам ҳам хеле хеле да хоҳарҷон, ин ҳами ҳози ин ҳами чизе ки шумо фикр кардестен, ин ҳами толка масъалаи шумо, ягон майдаи масъалаи шавҳари шумо нест. абсолютно. ва ман бовар дорам ки шумо ба ин ҳами фикротон гоҳ-гоҳ дар хона бо давои хонаро вайрон мекунед. яъне ки ҷанг мековен, агар яке нидаи бо телефонша дер бардора, агар ки яке дер омад, агар яке ҳар чизе телефонш агар ки вай дошта боша, код дошта боша, ҳоли ҳазор ҳамин зан ки фораш ҷанг кунӣ ҳазор бисёртар агар онлайн боша, бисёр қати шумо гав назадеста боша, лекин дар WhatsApp онлайн боша. ҳамҷа мардакор вай кунам бигирен ҳаматон ҳамун ваётона статус вай сити меброя ку ҳамоатон бигирен вай кунен ухи махфӣ кунен. ҳамин занако бисёр мебиёнам стресс дорам, шавҳари ма дар онлайн буд 2 соат не ки қати ма гап назад, барои иш шумо шояд қати ягон ҷуръотон чақчақ дорен дар бораи намедонам ягон боец ё ки футбол, лекин ваёи шумо занои шумо талхакафира шави дуруст хона мераванд, гиря мекунанд. барои ҳамин яъне агар ки хеле мисол вай боша, вай шумо бисёр ҳамон сари ҳамон мардака вайрон мекунед. барои ҳамин иҷода ҳамин осебҳои ваи худтона, ҳамин бигӯем ки детски травмаҳои худтона, ё шумо ҳамин ваи падартон дидаген, ё ки бисёр ҳам хеле шиндаген ки он фалониро ба шуш ҳам хеле вай карда хиёнат карда ба партофта, қати чанд кӯдак биромад рафта ба вай азоб кашидеста, қати кӯдако хулоса ҳамин хел чизҳоеро фаҳмидаген ки ҳамин дар зеҳни шумо тарс дар зеҳни шумо шидагия, шумо самооценкаи вай самооценкатон хеле паста, шумо фикр мекунед ки шумо лоиқ нестен, аз шумо болотарша ин метона ё ва роҳат дахтон мисол бовар надорен. хуб ва агар ки бо ягон поводия, ягон вақт ягон поводия ям метавона изтироб шуморо зиёд кунад. барои ҳамин ман хеле тавсия метиҳам ки
خارجا شما بالای خودتون کار کنین، سماعتینکتون رو بالا کنین، بالای بوغاریاتون کار کنین. خوب وقت مثال بسیار وقتا مردم کو اما همه قمونده شدم که شما باور نمیکنین. بعضا وقتا همیشه مرداتون حتی با که مردان دودا как будто مثال همه خیلی کودکی تربیتشون میکنیم که وای نباشن احساساتشون نشون ندین، گیرشون که ضعیفیه که گیره کنه مرد همه کم مونده که گیره کنن. یعنی به این درجه مرد همه زنها وای میکنن ده هم خیرشگاه بی اساس فقط کنترل و به جای یک مناسبت خود انا تدا کجا بودی تلفنشو میگیرن میکوان دای با گفتم که اگر در واتساپ بسیارتر آنلاین باشه که دیگه تمام انا تو کجا رفتی کو ویدیو ویزف کو ویدیو تا گیرون کو سیونکا که ما دروی که خب ما وقتی هم ویدیوی وای موندو ریلسی که تلفن شوهر تا نکو با نوشتنه او نکوه با ببینیم که زن گرفته اگر بوده که بکوه با زن گرفتنی باشه نمیگیرن. همین گفتنیم که کراسین ولی زنوی عزیز همو ویاتونه چی میگن کروناتون رو اوس بگیرین. خیلی نیست زمینی میخنه تو خیلی فکر نکنه که همین قط شما مثال همین نیکو دوره و زکس دوره که تمام دیگه همین در بر شما بسته شده خیلی نیست و خیلی حیات. اگر که همین 20 کودک هم باشه اگر که من نمیدونم چی هم باشه همین مردی میکردگیش میکنه زنگیرش میره و زن میگیره تو شما با جای اون که خیلی دا انرژی صرف کنید مناسبت رو اختون کار کنید. خب خیلی ایده مقصد همین یه دونین که چیه اینا شما کفتین فکر میکنین که همین جنجال نتیجه میته میگه ها نتیجه میته قپیدمش دیگه نمیکنه. شما نسام دیلی هم خیلی باور دارن که دیگه نمیکنه. در دنیا دیگه سیم کارت نمیفروشن یا که دیگه تلفن‌های ارزانک نمیفروشن یا که یگان جورش تلفن داره. شما فکر میکنین که اگر مرد که بخواه از شما میترسه؟ نه برای همین من میگم که هیچ وقت نکوین چون که شما انرژیتونه نیتو مثال وای میکنید ده شما و انرژی را نبرود بالای خودتون بالای خودتون سماعتین که خودتون خشرو کنین. وقتی که همین زنک استرس داشته باشه پوستش به زیب میشوه پیر میشین تیز پری مارشینکا روتون استرس پوستتون قوق میشوه. من نمیدونم خودتون اهمیت نمیتین سراتون ویران میشوه دیگه شبا هم خیلی بگیم به همون لباسوی که روز در روز کار میکنین میایین در بر شوهراتون خوب میروین. او خوبتر نیسته که مقصد اگر نکوین مناسبت سازین دیرشون یوین پول گیرین یا سالن برین یا خودتون خشرو کنین یا لباس خشرو بخرین. با فکر من این خوبتره. اگر همه شما دیم قدم تونه چوت که بدونین کو مایل بکوین نه که ندونین کو نکوین میکوین مناسبت ها ویرون تر میشه. ها وی هم داد میگم میبخش زنک جان مرد کوی مو دگر تر کردگیم بریل تای لبو ریل سبب بینین چه هر یک گب میزنن که من میخونم یک ساعت نه میبخشی دیگه نمیکنم ایتره به بولو فلان بیسمدان بچی بعد میرن میکنن باش ما دیگه آروم نمیگیرین کو باید همین دلتون میگیرین دیگه 100 سال دیگه تنش کردن میگیرین به همین بعدی و اگر خیانت اگر زنگ زدن که یک کنی دای بخت رو کش دیر برداشت ها بخیر بقدم بیاد بدی بقدم بدی بخیر و همین یا بر میگه نه خای نبودم دو با میگه همین ما اگرم باشم همین میگه بو هم خیلی میگن است سگ بوری میرون وای خوبتره هم خیلی نیست همین خیلی اگر شما نسام هم دیلی هم خیلی مثال پلان دارین که این همین مثال هول میقفین هم شوهرتون رو بعد شما جدا میشین مسئولیت کودکاتون رو میگیرین زندگیتون رو پیش میبرین تمام هم اوکی. لیکن اوخی خیلی نیست بسیاری این هم خیلی جدا هم خیلی وای میکنین که بعد وای همون در سر قهر غضب میگن تی طلاق ما بذارم برای پیشم بیاد بخیر بعد طلاق مثل خیلی میشه که خیلی سر اودان ویران میشه خوب بعد طلاق میگیرین بعدش پشیمون میشه بعدش جوش تا پشیمون میشه نه مدت میگذره بعد دیگه پیشی این مالا اون مالا روایت نمیشتری فلان بیسمدون
بعدش پشیمون میشه. برای همین زنای عزیز خیلی توصیه میتیم همچون یک آدم روزگار دیده و همچون سپیціالیست اگر قدم دیمتون نمیدونین نکوین. اگر قدرت کودکا رو کلون کردن توقگی ندارین نکوین. سرتون رو ویران نکنین. برای که وقت ذهن شما پستیانه در فکر روی باش که حال نه پیش بیوشته این حالی شما دیگه نه کودکی ساز تربیه کرده میتونی نه هیچی، فقط سنتر زندگی شما تلفن شوهرتون میشوه. همه میشنوم خیلی نگاه دارین که قطعی نوشت که قطعی با شوری با کودکارم در کالیت اختون میگیرین جمع میگین کو برو بین کو برین اوتا قطعی بیواش کم یاد میگیرم میگه او قطعی بیواش گاز است کودکا دم یعنی که اوسه روانی میرسونه. برای همین وای نکنین خختون میدونین بو خب سلام اپا برای شما رحمت خانای خوبتان خیلی زندگی رو بهتر میکنه. سلامت باشید. همین گپاتون بسیار بنویسید. یخین خیترو بچورو اوضاعشون دارید مینویسن مودا در کار نیست، پسیخولوگ سکسولوگ ما میدونیم چه زندگی کنه مودا در کار نیست. همین خیلی ده حالا برای خیترو ویدیو زور سیم کدام فقط دیگه میمونم هم خیلی انده خلاش میان مینویسن کمیت نداری و یا نساهم دلی فکر میکنه که به همین اسمس و یا ما بس میکنم. یعنی من 4 دانشگاه خوندم، 3 بود در روسیه. این قدر پوشین کوالیفیکاسیا گذاشتم. 15 تا удостоверение و دارم پوشین کوالیفیکاسیا. تو حاضر من میخونم. این قما کتاب میخونم. انا کنایسی سوالات. سلام علیکم اپا جان، خیانت رو چخیل فراموش کنیم؟ خیانت خود فراموش کرده نمیشه برای که مغز سری ما این یک بگیم که ارگانیات اخلاص نه خودمون خیلی فریدگی یکم چیزی که ما وای کردگیم مثلا گذاشتگیم در حد هم کودکی همش سخران میشه، یعنی که یکم چیش ما این فراموش نمیشه و فقط میشه که اینا کار کنی و همون درد کم میشه و آهسته هم درد دیگه حس نمیکنی. یعنی که اگر خیانت شده باشه هر وقتی که اگر که روی کار کردن نشه و هر وقتی که بهتون میبینین گیره میکنین و که سخت میشین دو بالو میکنین مثلا وای میکنین و راحت میشین. وقتی که بالو اینچ که کار کردین الان که باید میگن هو فقط این بود لیکن مثل پیش نه این شما رو الان که خیلی عذاب نمیتیه قدر گویم که سخت ناراحتتون دیگر نمیکنه و ایسته بگیم این درد که بی رنگ توبت میشه. برای همین من توصیه میتونم یک کلوب زنانه که در جا خیلی اوزی و پر کار کردگیان و کشتگیان یا اینکه مشورت شخصی. خب سلام علیکم زنانم باید حرمت خودشون دونم. بله شوهرها رو قدر کنن مهرتیان همیشه قرصک از دو طرفه نمیشه که مقصد ما که بسیار وقتا درباره بگیم حقوق زن گپ میزنم بعد میگن که افت فقط پشت زن کورو میگیری خود زن که پشت زن کورو میگیری پشت مرد کورو نه. اگر هم خیلی نگاه کنی کو در همین بلوگای من هم بیشتری معلوماتای من با هم پشت مرد کوه پروس اگر من یه بار زن کورو گم میبینن که چون شماره مردو در همه شبکه‌های اجتماعی بسیار تره در چشم میتوسط از ده شروع میکنن به نوشتن و به مثال خیت هم خیلی چیزو و اگر که سر برده برای خوبیاشون گپ زنم یا برنامه میسن که ملادیت پر احمد نه خیلی نمیکنن. برای همین و البته که مثلا خیلی زیاد دخترها در میاموزون که یعنی خیلی قطعیشون معامله کردن در کره چون که مرد زن طرز فکرانشون سیستم حسابشون همشون دیگر فرق میکنه. یه چیز مثلا گوان ما دیگر قبول میکنه مرد دیگر خیلی قبول میکنه. خب برای همین البته که برای مرد مثلا حرمت احترام این بعضی پتر یعنی چیزهایی هست که در برابر همین نان و آب خوردن هم خیلی چیزا براش مهمه و این چیزا باید باشه. البته که خیانت رو بخشیدن نمیتونم چیکار کنم. باز من این خواهر جواب دادم شما دم همون دخل داره یا کلوب زنانه بین یا اینکه وای بین.
سلام بچم، چرا شوهر من وقت خوب دستم رو میقپد و خوب میراد ولی به من نمیفورد؟ برای چی به شما نمیفورد؟ و یا که همه خیلی به شما مهر و محبت، من فکر میکنم که به شما مهر و محبت چه نشون میده، یا که میترسه شب خودش تو خوره و برایم دست شما رو میقپه. یعنی این خبریانت هم میتونه شدن، نو که скорее всего من فکر میکنم که وای هم خیلی مهر و محبت چه نشون میده که درباره شما هست، قد شما هست. به شما نمیفوره، خیلی یکم خیلی صحبت کنیم، گوییم که خیلی مرا نمیفوره، یکم روی حال بیاین. اگر وای هم خیلی خوبش هم خیلی میبره، برای که بسیار مردم زن خوب بسیار خودت میکنه که هم پوچشون بولششون دارن به خوب میبره که مردم خیلی خوب که این یکم خب گویم سیمینی ترادیسیا میشه در بعد از یک مدت زندگی صحبت کنید و خیلی بهتره بچه‌ها کاش همه زنها می‌دونن شما حرمت به ادب باشن، خیلی هستن ان شاءالله. بچه‌ها چیکار کنم که همین شوهرم از عروس بازی مونه، همینقدر کوشش میکنم نمیگرده، میگم من خاراکترم هم خیلی، شما چی کوشش میکنید احتیاط کنید برای اون حرکت نکنید که چه خیلی که وای دیگه نکنه، برای اون حرکت کنید که چه خیلی کنن که مده یگون کسل نگذرونه، میفهمید؟ خب که خیلی حالاتو پر مردم خیلی زناشونا سپید گپاتیتی مثل وای توبت نشونده و سیفلیس و دیگر کسلی مثلا گناری و خلامدیوز، مثلا خیلی کسلای بگیم که وای خیلی زیادن. خب گذراندگی هم برای همین نگاه کنید که یکون کسل نگذرانتونه، اینش خیلی مهمه. اتاک راست شما ایستادگی، من فکر میکنم که شما ایستادن در شای پلانتون ایستادنه، اکن وای دیگه نمیشود و خدا هدایتش کنه و شما سلامتیتون احتیاط کنید. تمام. شوهرم بعد میبینم دلم موندگی چیکار کنم؟ نگاه کنید خیلی میشودم سر خستم یک کامنتاریا ساری روز قطعی کس نوشته نمیم در زیر کدام پوست خب ما بلوکش کردم و آدم ها نوشته که از روی تو برین مسیحت چیو در برای وای به زورواری زدن که مقصد زدن وای همجا ما ستاتیسکه رو گفته گیدم، ستاتیسکه اونه که هر روز چند تا مثلا وای زن کشته میشه در دستی آدمای نزدیکشان خیلی هاش در زیر انمون نوشته که کرست که از روی تو برین مسیحت چیو من شوهرم جدا شدم اورا که میزد ما و نکه نگاه بینو میکرد انا جدا شدم اینا رسی آمدم خر بوری کور کردستم خیلی قرطای بو بیزیب زنکو چه خیلی اگر که مردکو خیلی ترشن کویا بالونه که زنکو خیلی ترشن کویا تبابشه به حد گپوی مثل وام دعو بالون که دیگه سر میکنه بیچاره مردکو هم وقتی خیلی زنکو چه خیلی زندگی میکنن ما حیرانم یا خیلی مردکو خوب میکنن میرن زندگی میگه باور نین ما میگم ما همه خیلی هم خیلی ویو ما وای مثلا نمیدونم ما وای ندیدم ما هیچ وقت نه در پریموی فیلم نه در یکم ویدیوم توصیه نمیتیم که حتی نه در مشورت شخصیم که مثلا جدا شوید، این یک مسئولیت جدا شدن این حتی پدر مادراتون رو گوین میگه من نمیدونم بچم خودت بی تیم ولی وقتی اویلا باشه مثل وقتی اویلا باشه فرزند باشه هیچ کنه میگه کی خیلی مسئولیت میگیره در گردنش. پس ما چه خیلی مسئولیت میگیرم بگم که خیلی نشه دل تای شوهرت موندگی برای جدا شدن شما همین را میخواهین که وقتی یه سی چال در زندگیتون قین شید و بگین که نه روانشناس مرا خیلی کرد در پدرش فلانش کنه خکنه برای همین یعنی در همین زندگی وقتی که هم خیلی پرابلمو میشه باید خودتون مسئولیت بگیرین. یعنی یه نفر دیگه مثلا دینا نوشته در واتساپ که شوهرم قتی کسی پیریپیسکا میکدایه ما در ناو گفت که پیریپیسکا میکدایو ما جدا شم یا نه، یعنی من باید چی بگم؟ یعنی معلومه که تو جدا نمیشی و سبب نوشتن در چیه؟ من ده برای همین هیچ وقت درباره که جدا میشین و درش زندگیتون زندگی میکنین خودتون باید مسئولیت گیرین، خودتون باید که به قرار بیاین که جدا میشین یا نه ها میشه و بعضا وقتا که
خانواده دخالت میکنه، میگه نه میره تو سر نتی فلان بسمدار، خیلی اسلوبی میمونن. یا که میگن دختره که اگر تعمیشو رو گرفتی رفتی تمام. یعنی خیلی اسلوبی مونک از طرف پدر مادر خیلی چیزا بسیار وقتا میشه ها. لیکن بیشتری وقتا یگون پدر مادر حتی نمیگیره مسئولیت رو که بگه که نه بچه‌م برای تو جدا شه. میگه خودت میدونی، خودت بین. خب برای همین خیلی حالتی که مثلا شوهرتون شما دوست نمیدارین، وای هیچ که نمیتون شما رو بگه که خیلی دوست نمیداری تو جدا شه. دوست نمیداری یعنی چی؟ خیلی مثلا زوروریه، نفرت داری، نزدیکی نیست، پلوس مینوس ختون میکنین. اینجا هم قمه نویسین آدم یوتیوب که باور کنید. پریویت 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 پریویت. سلام اپا وعده داده که سال 90 تاجیکستان مین با دخترها بوم میخریم. چی شد؟ ما قیب نمونم. نه ما خیلی پلی بوم هم دخترهایی که در وای بدین، در کلوب بدین، اگر حال دوم هم نداده است باشین در تلگرامی وای هم هستین کو رویگانم. ما البته که ده همونجا می نویسم برای همین تشویش نشوین. یگان مایده عقیب نمیمونم که که اومدنی باشم اول همونجا ده می نویسم که من فلان روز میرم، فلان روز در فلان جا بخوری وای میکنیم. اپای ضرور رنگ شما برای متخصص در جامعه ما کم بود عین مداست فعالیت شما در جامعه. امیدوارم که یگان فایده ما به جامعه رسیده ایستاده است. در یوتیوب نیست دیگه. در اینجا چی؟ آنلاین چند سوال نشه با شما صحبت کردم در لیچکه نویسید. سازم اپا سوالی اما اکانت جواب نداد. چی سوال باشه؟ من گفتم که نه نویسیم به بالا میره با میگه جواب ندادی. اوسون کیه؟ اوسون این زنی اکا یا که دودر شوهر میشه یا که اپا یا خواهری. در فکرم زن وای میشه. زنی یا دودر یا اکای شوهر میشه. افسون به فکری منم خیلی شما کنچه شش ماه باشین اگر که به فکری من راست باشه که وای افسون شما زنی دودری اکای شوهرتون است که رفتی و وای اکا وای خچه رنگ خشتومانی شما میگیره شفی میکنه. این رنگ همو اید وای همی دایه خونه ده کلن خیلی که بعد رنگ قویدوی وی حربی کسی خدمت رفته باشه میدونه مثلا دو خدیم وای میشه یا خیلی بر رفتار میکنن کلنشگاه نوه که با فکر میکنن که یکی نه اومدگی ایره باید که تربیه کنن چون چند قضا و کشتگی به هم گفتم کو باید ابیکتی به خطر میوان تو یا مدتی کلنچه که نو خپای که اکیز میکشی چی نمیگه خپای تو یا مدت ده بیان زبان میرونه بس سوشون میکنه بود بعد تا هم یه مدت با قصدشون هم کنچکی نام میگیرم برای همین وای خیلی گیره مگم خیلی نداره در بلوی شما که گم چی گپ زنه بگذار اگر 20 سالم کلام باشه و یا رنگ شما کل نم خونه دیگه در یه خونه 70 تا خوجه دیگه میشه در سری کلینچکی بیچوره. آی چه خوب همه سوالاتون از نش جواب گرفته نه؟ یه همین افیروی ما جوی زوره میشنه باینی وایده نه؟ چق چق کرده باید دیگری تو
ягон савол наёфтисам хай ҷанбаст кунем а мардум ё ки бишинем иқа байни якдигари чақчақ мекунем иқа нав ҷойи соз ёфтем хай на то поёна мекун набоша хай кӯдак боша зиндагӣ хуб набоша кӯдакота зарар намераса зарар ишо как мераса ду одаме ки хушбахт нестан чӣ хел метавонанд фарзандои солим мисол психологически солим вай кунанд ба воя расонанд ягон хел дар оилае ки хушбахтӣ нест бод ҳавои он хона ҳамеша як ҳавои фишор зан шавар якдигара дӯст надоранд якдигар мисол вай нест модари он оила ҳамеша аз ҳисобе ки муносибати хуб надорад худаш мисол қаноатманд нест ҳамеша ғирғир мекунад баъд дар чун объекти бехатар ин ғирғир ва ёша қарроша аз фарзандон мегирад баъд ҳамеша фарзандо вай бехоҳиши худшон дар ин муносибатҳо қатъишон мекунанд мегӯянд ки бара кӯяк пиштотад пой ку бин дадат масалан телефонша мон бара пароли телефони падарта бин ё ки падарон модарта бин қатъи ки гап зад хонао чаш рафт нарафт дар раҳ ба ки гап задане ки не хеле ва ё қатъи мекунанд представит кунед чӣ қадар вай мегирад осеби равонӣ ки фақат аз зиндагиш 100% вай мекунад зани ҳевар зани ҳевар рост зани ҳевар гуфтум ку зани ҳевар ҳамин акаи значит вай аёхи акаи шавҳар агар ки шумо 6 моҳа бошед вай значит барвақтар акаш дига вай ака уже дембел мегирад худша ака мефора ки дар шумо храбша гузарон охи ма хуштоман вай ҷо хуштоман пуштоман нестай ҳуддои худтонро муайян кунед шумо чӣ саволро ҷавоб медиҳед саволое ки 18+ набоша вай 18+ҳоро мумкин ки ин хеле прямой эфир ягон кӯдако шидагиян ин нито мешавад ма дар сторис оли вай мекунам дар сторис хоҳад ҷавоб медам хай тамом мардум куҷаро бинем ютуб шумо ҳам надоре на савол апаҷон шумо беҳтаре не саволи ман мастапатия тавобат мешавад инҳо ҷавоб диҳед ман сиҳат мешавам ака мастапатия ягон хел касалиҳои на раки ваяй ягон хеле касалиҳои бад нест дилтонро ба тарс нагирен ин мастапатия ин гормона зависими ваяй ки мақсад зан вай мешавад пайдо мешавад баъзеш мисол дардманданд ва бисёраш аз цикл вобастагӣ доранд аз менструирани цикл масалан дар як рӯзҳои муайяни цикли бигем менструатсия вақте ки мисол гормоно корш ҳархел вай мешавад эстроген зиёд мешавад мисол вай мешавад ҳамун дард мекунад бо ки мисол цикл ки гузашт бо дардаш камтар мешавад хуб барои ҳамин агар ки шуморо ин ғам додеста боша дард вай боша пеши ягон мамолог равед шумо да метавонед ягон препарат назначит кунад мегиред дардаш вай мешавад агар ки ай ҳад зиёд калон бошад размераш ки қадар ғамтон тиҳад метавонед роҳат оператсия кунед гиред лекин ин ягон хеле злокачествени вай нест дилтонро ба вай набаред ки ва бисёри вайо хеле гӯем ки ака навинаи исследованиҳо буромадеста ки хай метавонад ки рак шавада лекин то ҳамаи сола мегуфтанд ки не ягон хел вай намешавад барои ҳамин не яка бо сразу дилтон вай наравад ки рак мешавад не 99% ин доброкачественное образование ягон хел ҷои ташвиши вай нест салом апаҷон депрессия дорам чӣ хел ҳамин ҳолат бибурам дар бораи депрессия ман аввали охири сол да вай монда будам дар инстаграм вай монда будам
вай ки кадом мехоҳам ягон вай вебинар ё ки ягон курси нав ташкил кунам, чиро бисёртар вай мекунем, интихоб мекунем. Бештари мардум ҳамин депрессияву эмоционални нигаранию нами хастагии ҳамхел чизоро вибират кардан. Худо хоҳад нами ягон рӯз пас менависам ки кадом рӯз вебинари бепул мешавад дар ҳамин темаи депрессияву нами хастагиву ҳамхели чизо, яъне ки курси бепул дар телеграм мешавад, не ки танҳо. Барои ҳамин вай телеграм скачат кунен, вай дошта бошен дар телеграм канали ман ҳатман дабавид шавен. Где-то может быть 2 ҳафта пас худо хоҳад дарсҳои бепул барои депрессияву барои ҳамин хастагии равониву ҳамхел чизо вай меша дарсҳои бепул мешавад. апа ҳамин намешавад қишлоқода марказҳояшон ки равоншиносон ҳама марказҳои духтароро пеша шаваркар се моддатшон тиян маҳи орзуи май лекин барои амалӣ кардани ино медонеде хеле ма ҳам хеле орзу дорум воқеан ки ҳам хеле вай бошад ки мақсад ами на танҳо мисол духтарора мардорам, лекин хай умедворем ки як рӯзе ин орзуи амалӣ шавад. Якмин бор касе мара ту мега саволша ҷавоб наметиҳам. ма шумо барои шумо шумо ма қатъи ягон так мара то замоне ки ту нанависам дар комментария, ма ҳамеша агар ки дар ҳамин комментария ту сар кунам, ман ту ҷавоб метиҳам. ман фикр мекунам ки одамое ки якдигарро сахт намешиносанд, наздик нестанд, бояд ба якдигар шумо гап зананд. итари кӯдак як кӯдаки КГБ меша, як келин дорем, очаш фақат 100 медода ки телефони отата пароша биё гуфта. 100 сомон келин шуда омад, телефони ҳамоно мекоб, оли як гап мегуфтам. Переслат мекуна дигарро да аз тарси вай телефонмон дар замин намемонем. Оҳо. баъд ин хели зиндагиҳо представит кунем ки чӣ мешава. яъне вай хеле одати бад дора ки мақсад телефонҳои шуморо мекова, бигем ки перепискаи шуморо мисол шояд шумо ба модартон гап задем, ба хоҳартон, ба апатон, хоб яъне чизои шахсии шуморо вай мегира дар дигарро равон мекунад. ака тасаввур кунад ки баъди ояндаш чӣ меша ин хели вая. ва аллакай дар назари ҳама хича бад мекунад, ҳеҷ ка ба вай бовар надора, оҳиста вай 100% рӯи муносибатош қати шавҳараш таъсир мекунад. хай кубинем чанд қашид гап зади се мардам. аҳа 1 соат 13 минут. хай биё ҷамъбаст кунем. саволое ки ҷавоб надодагиам вай дроен вай сторис як дет 1 соат пас дар онҷа саволои бақияро ҳамуш сториса ҷавоб метиҳам. вай дар ҳамҷо ҷавоб метиҳам худо хоҳад. хорошо. стресс зиёд дорам, чикор кунам? гуфтам ку дар бораи стресс, депрессия ҳам хел чизо як где-то 2 ҳафта пас вай мешад дар телеграм. дар телеграм обуна шавед 2 ҳафта где-то. хай тамом мардум дига хай биё ҷамъбаст кунем набошам. ман медонам ака байни якдигари нав дура шидена, шиносои пешна якдигар та ёфтена, мефоратон ака чах кунена, лекин биё хай ҷамъбаст кунем. бо худо хоҳад биё хай ҳамин саволам ҷавоб дем. депрессия агар солҳои зиёд гузашта бошад тавобат мешавад. агар ки тижол мисол баъзе одам мешавад ки ҳамин депрессияи сабук я амро ҳамин депрессияи сабук то зиндагӣ мекуна, ҳамхел кам зиндагӣ чорнибели ҳамхел рафтан мегира, хай нормалия. баъзе одам мисол средни тяжести зиндагӣ мекуна, хай более-менее мисол. баъзе одам масалан дар тижол депрессия агар бошад, агар ки активни фазаш боша, вай мисол хеле агар ки вай бошада ҳамин худкушӣ ҳамхел чизо мисол мерава. агар ки депрессияи мисол хеле
тижол депрессия бош ки уже дига қувват ба ҳаму ҳичиам намона вай метавонад фоиз мешавад лечение кардан антидепрессант плюс психотерапия ҳатман. яъне танҳо антидепрессант қати я муддат настроение соз мешавад, қувват мегирад, баъд вай меша бо ҳисобе ки фикрош ки бо ҳамун ранги пешинай бо ҳамун гашта бо ҳам хел мешавад. барои ҳамин бале 100% ягон вай надорад. депрессия касалие ҳаста ки мисол тавбат мешавад, просто ки духтури хуб ёфтан дар кор. ҳамин ман як духтури ҳамин бигем ки дилпурӣ ҳамин Тоҷикистон наёфтам ки ҳамин одаморо пешроӣ кунам. кай ки мегӯм мегирам психологоро месам. ман чӣ дар кор мада мада психиатр дар кор, психиатре ки ҳамин лечениёи вай кунанда современӣ ба препаратҳои нови поколение. хай тамом мардум, биё ҷамъбаст кунем. аввал ютуба аввал инстаграма ҷамъбаст мекунем. чига ҷамъбаст мекунем? анахе прямой. خب خیلی بیا جنباز کنیم مردم قطع شما هم یوتیوب سخرانید میکنم خیلی با در و تماشا میکنم بکش میکنم که روزای نزدیک بای دفعه افیر ببرم برای یوتیوب و سوالای شما رو با بسیارتر جواب میدیم. به همتون شبای خوش آرزو مندم.